Reka twongere twishimire ko mumeze neza cyane abakomeje kubana natwe kuri YouTube channel ya CI Empire. Nkuko mumaze kubimenyera ni umwanya w'amakuru ya siporo, aho turebera byinshi bari kuvuga muri siporo hirya no hino ku isi. Nk'ibisanzwe rero mukaba mugiye kubana nanjye F Poateni ka Anyerezo. Reka turebere hamwe zimwe mu ncamake amakuru yacu ya siporo araza kuba agarukaho mukanya akaribuza. Turaza guhera hano mu Rwanda tuza kubabwira yuko ikipe ya Musanze, ikipe nyuma yuko imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irangiye yamaze gusezera abakinnyi bayo 10. Ese abo bakinnyi Musanze yasezereye ni bande? Turaza kubareba. Turaza kandi kwerekeza muri ikipe ya Polisi FC. Ikipe biri kuvuga ko igiye gusinyisha umukinnyi ugiye kuva hanze. Uyu mukinnyi kandi akaba yarahoze akina hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere no mu Rwanda. Ese uwo mukinnyi ninde? Ni mukanya tuza tubireba. Turaza kandi kuva mu Rwanda twerekeze ku mugane w'i Burayi. Ku mugane w'i Burayi nta kinini gikomeje kuvuga uretse amakipe y'ibihugu akomeje kugenda ahamagara abakinnyi azifashisha mu mikino ya Euro cyangwa se igikombe cy'ibihugu ku mugane w'i Burayi. Ku ikubitiro ikipe y'igihugu y'Abadage yamaze kuba ishyira hanze abakinnyi 26 izakoresha. Turaza kubareba. Iki ni ikipe kandi ni ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda. Ikipe nayo umutoza yamaze kuba ahamagara abakinnyi azifashisha muri ino mikino ya Euro. Turaza kandi kwerekeza mu mashampiyona agiye atandukanye, gusa turibanda kuri shampiyona ya Abongereza, English Premier League. Iyi shampiyona ku munsi wa nyuma twamenye ikipe yamaze gutwara iki gikombe. Ni nyuma yuko indi minsi yose byari byananiranye twaravuze tutse ese ni ihe kipe izatwara iki gikombe gisumba ibindi byose mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero twamaze kuba tumenya ese ni ihe kipe yacyegukanye. Ni mukanya reka dufate akaruko gato tugaruke tuyarambura. Ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Kanyerezo. Birahita ni nk'umuyaga, ubutunzi buragenda bukarangira ugasigara ntacyo ufite na gito ucungiraho. Abagiraga icyo bagukuraho usigara uri nk'umusega imbere yabo. Gusa nk'ufitiye inkuru nziza uyu munsi, nuko izina ryawe mu mitwe y'abarizi bose ritazigera risibangana mu gihe bafite icyo bagukuyeho kidasaza. Zen Business Group ikuzana impano aho umuntu ukunda ku munsi w'ubukwe, isabukuru y'amavuko n'ibindi birori. N'impano zidasaza ziri mu byiciro bitandukanye kandi ntaho watinya kwinyuza. Ngayo nguko rero, wivunika ushakisha impano witwaza cyangwa ikitura umubyeyi wawe, kandi Zen Business Group yabikemuye. Ku bindi bisobanuro hamagara 07 13 82 717. Zen Business Group, iterambere ry'uyu munsi n'ejo hazaza heza kuri twese. Ikaze mu makuru yacu y'imikino ku buryo burambuye kuri uyu munsi. Amakuru y'imikino tukaba tugiye kuyahera hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Amakuru y'imikino rero dutangira tubabwira ko ikipe ya Musanze nyuma yo gusoreza ku mwanya wa gatatu muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, nyine ku mwanya wa gatatu aho yarushwaga n'ikipe ya Rayon Sport ya kabiri amanota 4. Ikipe ya Musanze ni kuvuga ko yamaze gutandukana n'abakinnyi bayo bagera ku 10, ndetse muri aba bakinnyi 10 hakaba harimo abakinnyi 6 babanzaga mu kibuga. Aba bakinnyi rero ni bande? Harimo abanyezamu b'ikipe bagera kuri abanyezamu 2, harimo n'umwe mu bazamu bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho ikomeje umwiherero wo kuzitabira imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Abakinnyi rero batandukanye n'ikipe ya Musanze harimo umunyezamu Mpawe na Yogadi ndetse na Ntarebe Steven. Abo bazamu bakaba bamaje gutandukana n'ikipe ya Musanze. Hakaba harimo kandi undi mukinnyi Ugirimana Christophe ndetse na Bokaka Shafiki. Uyu mugande nawe akaba yamaze gutandukana n'ikipe ya Musanze. Undi mukinnyi ni Kokoyete Udo Abioke. Uyu nawe akaba yamaze kugenda, yavuye muri ikipe ya Musanze, ntago ayakomezanyije nayo. Undi mukinnyi ni Ntiginama Patrick Salomon Adeinka ndetse na Nduwayo Valerie. Uyu nawe yamaze kugenda, ndetse na Nshimiyimana Kerema, ndetse n'undi umukinnyi umwe bita Abode Bertrand. Basore bose bakaba bivuga ko basoje amasezerano mu ikipe ya Musanze, bagahita bajya kwishakira ahandi bakomereza kariyeri yabo yo guconga ruhago. Ikipe ya Musanze bikaba bivuga yuko n'umutoza wayo ashobora kwerekeza mu ikipe ya
ashobora kwerekeza mu ikipe ya Gorilla FC nyuma yuko ikipe ngo ibiganiro bigeze kure n'uyu umutoza. Tuve ku ikipe ya Musanze ro twerekeze ku ikipe ya Polisi. Ikipe ya Polisi twababwiye mu ncamake ko iri mu biganiro n'umukinnyi waze ukina no mu Rwanda. Umukinnyi nta wundi bikuko ko ikipe ya Polisi iri gusinyisha Joachim Ojera rero uyu nguyu muramuzi cyane, ni ishusho w'abareyo nyuma yuko avuye muri shampiyona yacu hano mu Rwanda, avuye mu ikipe ya Rayon Sport aho yari agiye gukina mu gihugu cya Misiri. Bikaba biri kuvuga ko rero Polisi hatageze igihinduka iramugarura hano muri shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda. Ese abareyo mugiye guhangana n'umukinnyi wanyu mwakundaga cyane, ni ibyo kwitega nyuma iyo dero zitararangira? Hari byinshi biba bigikunda, yaza ntiyaza ntawamenya. Gusa ibivugwa nuko ikipe ya Polisi murabizi ko izanasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup nyuma yuko nyine itwaye igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda. Ikipe ya Polisi rero ikaba biri kuvugwamo ko igiye gusinyisha uyu umukinnyi wo Mugande. Twerekeze ku mugabane we Burayi gatoya, tubabwire ku makipe y'ibihugu akomeje kugenda ahamagara abakinnyi azifashisha mu mikino ya Euro cyangwa se igikombe nyine cy'ibihugu by'e Burayi. Ku ikubitiro turahera ku ikipe y'igihugu ya Abadage. Ikipe yamaze kuba ihamagara abakinnyi izifashisha. Umutoza Julian Nagelsmann yahamagaye bande, yamaze kuba ahamagara abanyezamu bane, ariko bikavugwa ko muri aba bakinnyi bagera kuri 27 yahamagaye azakuramo umukinnyi umwe mbere yuko bajya kwitabira iri rushanwa. Abo bakinnyi rero ni bande? Uyu kocha w'Abadage nyine yahamagaye, tubarebere. Yahamagaye abanyezamu bane barimo Manuel Neuer, uyu nguyu ufatira ikipe ya Bayern Munich, amagara Oliver Baumann, amagara kandi Marc-Andre ter Stegen wa Barca, amagara ndetse na Alexandre Nobel, ndetse amagara abadefanseri bagera kuri abadefanseri yahamagayemo harimo abadefanseri yahamagaye harimo Waldemar, akaza kandi Benjamin Henrik, akaza Joshua Kimmich, Robin Kore, Maximiliano, David Rom, Antonio Rudiger wa Real Madrid, Nicolas Otterbach, akaza Jonathan Tah, ndetse aba mediateri cyangwa se abakina abasatira yahamagaye ni bande? Harimo Robert Enrique, akaza Chris Frick, akaza Pascal Gross, akaza Ilkay Gundogan, akaza Jamal Musiala, Alexander Pavlovich, Leroy Sané, Toni Kroos ndetse na Florian Wirtz. Aba akaba ari bo ba mediateri yahamagaye bakuzifashisha. Abataka yahamagaye abataka bagera kuri 5 hari bayobowe imbere na Maxman Bay, hakaza Nicolas Füllkrug, hakaza Kai Havertz wa Arsenal, Thomas Müller ndetse na Dennis Undav. Akaba ari bo bakinnyi umutoza Julian Nagelsmann yahamagaye kugira ngo azabifashishe mu kureba ko bagera kure muri iki gikombe, cyane ko kizanabera mu Budage. Birumvikana ko bazaba abari mu rugo. Twerekeze kandi ku ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ikipe nayo yamaze kuba ihamagara abakinnyi nayo izifashisha muri ino mikino. Umutoza akaba yahisemo guhamagara abanyezamu batatu. Uwa mbere ni Alphonse Areola wa Tottenham wa West Ham zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Yahamagaye kandi Mike Menya wa AC Milan ndetse amagara na Brice Samba w'ikipe ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. Yahamagaye kandi aba defenseur bagira ko 8 barimo bayobowe imbere na Jonathan Kroos wa Olympique Marseille, amagara Theo Hernandez wa AC Milan, amagara Ibrahima Konate wa Liverpool, amagara Jules Koundé Olivier wa FC Barca, amagara kandi Ferland Mendy wa Real Madrid, Benjamin Pavard wa Inter de Milan, amagara William Saliba wa kipe ya Arsenal ndetse na Dayot Upamecano ukinira Bayern Munich. Akaba aribo ba defenseri yahamagaye kandi aba mediateri bagira kuri 7 bayobowe imbere na
Eduardo Camavinga ukinira ikipe ya Real, ahamagara kandi na Youssouf Fofana ukinira AS Monaco. Antoine Griezmann wa Atletico Madrid amagara N'Golo Kante. N'Golo Kante nyuma y'imyaka igera kuri 2 adahamagarwa bitewe n'ibibazo bya memforume, imvune zitari zimworoheye. N'Golo Kante ni ikintu wakwishimira ko yongeye guhamagara muri La Belle cyangwa se ikipe y'igihugu y'Abafaransa kuva muri Al Ittihad yo mu gihugu cya Saudi Arabia. Rero N'Golo Kante nawe yahamagawe. Undi ni Adrien Rabiot wa Juventus, Aurelien Tchouameni wa Real Madrid ndetse na Warren Zaïre-Emery wa Paris Saint-Germain nawe akaba yahamagaye kandi abataka bagira kuri 7 bayobowe imbere na imbere na Bradley Barcola wa ikipe ya Paris Saint-Germain, akamagara kandi na Kingsley Coman wa Bayern Munich, ahamagara ndetse na Ousmane Dembele wa PSG cyangwa se Paris Saint-Germain, ahamagara Olivier Giroud wa Semira, ahamagara Randal Colomwani wa Paris Saint-Germain, Kylian rero akaba aribo bakinnyi abatoza ku mpande zombi bahisemo kuza akoresha mu imikino iteganyijwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Mbere yuko tujya muri Premier League shampiyona y'Abongereza, reka tugume ku mugabane w'Iburayi nkubwire yuko ikipe ya Juventus ku munsi wo kwa gatanu yasohoye itangazo rivuga ko itazakomezanya n'umutoza wayo. Ni nyuma yuko uyu mutoza yari amaze gutwara igikombe cy'igihugu atsinze ikipe ya Atlanta ku mukino wa nyuma. Uyu mutoza ngo hari amagambo atari meza yatangaje bituma ikipe ya Juventus isohora statement ivuga yuko imuhagaritse batazakomezanya saison itaha. Maximiliano Allegri rero bikavuga ko ahagaritswe gutoza ikipe nyine ya Juventus. Bikabiri amahirwe ari kuri nde rero ugiye gukomezanya ni ikipe. Amahirwe bari kuyaha Thiago Motta, uyu munya-Argentine watozaga ikipe ya Bologna nyine mu gihugu cy'Ubutaliyane, ko ari we ushobora kuza gutoza ikipe ya Juventus bakaba bakomezanya muri saison ziri imbere. Ubwo dukomoje kuri saga z'abatoza ntabwo twagenda tubabwiye ko ikipe ya Bayern Munich yamaze kuba ivuga ko ishobora gukomezanya n'umutoza wayo nyuma yuko byari byavuzwe ko bishobora ko atakomezanya nayo bitewe n'impamvu runaka. Thomas Tuchel rero bikavuga ko ashobora kuzatoza Bayern Munich hatagize igihinduka akazakomezanya n'ikipe ya Bayern Munich. Gusa haracyari byinshi byo kurebaho, ntabwo biraba confirmed cyangwa se ngo byakwemezwa, biracyaganirwaho kugira ngo hazarebwe niba uyu mutoza koko yakomezanya n'iyi ekipe ya Bayern Munich. Reka rero tuve mu makipe y'ibihugu ndetse na saga z'abatoza, ahubwo twerekeze mu ruganda rw'amafaranga. Ni English Premier League, murabizi ko ni shampiyona ihanzwe amaso na benshi bavuga bati se ninde uzatwara iyi shampiyona, ninde uzitwara neza, ndetse hanarebwa ni bande bazagayika kuko byose biba bishoboka, ni bande bazamanuka, byose bari ibihanzwe amaso. Iyi shampiyona y'Abongereza rero yakomezaga hakinwa umukino wa 38, murabizi ko bakina imikino 38, gusa kugera kuri uyu munsi kuri journée ya 38 ariyo ya nyuma nyine hari hataramenyekana ese ninde uri butware igikombe cya Premier League. Gusa mu mikino ibaye ku munsi w'ejo ku cyumweru nuko amakipe yose uko ari 20 yari yakinnye match ku isaha imwe kugira ngo hatagira iraza guharira indi zose zabereye rimwe. Imikino rero uko ari 10 uko yari yagiye iba, ikipe ya Sheffield United yari yakiriye Luton Town, yari yakiriye Tottenham Hotspur. Luton Town yari yakiriye ikipe ya Fulham. Liverpool kuri Old Trafford yari yakiriye kuri Anfield Road yari yakiriye ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ikipe ya Crystal Palace yakiriye Aston Villa. Chelsea The Blues yari yakiriye ku kiraro Stamford Bridge ikipe ya Bournemouth, mu gihe ikipe ya Burnley yamaze no kumanuka yari yakiriye ikipe ya Nottingham Forest. Brighton yari yakiriye ikipe ya Manchester United itamirewe neza, gusa ku munsi w'ejo turaza kubigaruka yabyitwayemo neza. Indi kipe ni ikipe ya Brentford yari yakiriye ikipe ya Newcastle. Urugamba rwari ruri mu makipe abiri yarwaniraga igikombe, twabwiye ko kugera kuri journée ya nyuma nta wari wakizera ko araza kucyegukana. Ikipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium, iki stade yabo nyine yo mu rugo, bari bakiriye ikipe ya Everton. Ikipe ya Manchester City kandi ku rundi ruhande kuri Etihad Stadium yari yakiriye ikipe ya West Ham The Hammers. Munyemerere twibande kuri resultats z'amakipe abiri kuko niyo ahanini yari afite icyavuze. Ikipe
ya Arsenal niyo yari itegereje kuza gutsinda uyu mukino kugira ngo itegereze ibirava kwa Manchester City. Ikipe ya Arsenal yakekaga ko yatsinda uyu mukino, bityo West Ham igahagarika Man City ikayikuraho nyine amanota 3 bikarangira Arsenal itwaye iki gikombe, cyane ko bagiye gukina ikipe ya Man City iri imbere irusha amanota 2 ikipe ya Arsenal nyine irushwa aya manota 2 gusa. Inzozi za Arsenal bisa naho zarangiye ku munota nk'uwa 3 nakeka gutyo, kuko ikipe ya Manchester City yari yamaze gufungura amazamu ikipe ya West Ham The Hammers, bituma Arsenal bakinana agahinda nabyita nk'agahinda, kuko kubona umuntu muhanganye we atangiye abona amanota 3 ku munota nk'uwa 2 gutyo ni ibintu bitari byoroshye ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Gusa bashyizemo imbaraga birengagiza ibiri kuba, bashyiramo imbaraga baza kubanzwa igitego kuri kufura yatewe Declan Rice ku rukuta. Navuga ko ari nka marikage itaragenze neza, birangira yitsinze nyine n'igitego cy'umutwe. Everton ibandikije igitego cya mbere, gusa Arsenal yashyizemo imbaraga biza kurangira ibonye ibitego 2-1. Itegereza rero sasa ibyavuye Etihad Stadium kwa Manchester City. Manchester City nayo yabagaga yicariye kuko ntago yari yoroheye ikipe ya West Ham habe na gato, nta n'umwanya wo gutoragura mu bihe yayo, kuko ikipe ya Man City ku munota wa 2 gusa Phil Foden yari yamaze kuba atanga igitego cya mbere. Uyu mukinnyi rero w'umwaka Phil Foden akaba yatsinzemo ibitego 2, kuko uko match yigiraga imbere nyine yagiye yatsinze n'ikindi igitego, gusa baje kuruhuka ari ibitego 2 ku busa bwa Tottenham Hotspur, 2 bya Manchester City nyine ku busa bwa West Ham The Hammers. Ikindi kandi twabwira ko nuko mu gice cya kabiri ikipe ya Tottenham Hotspur yaje kubona igitego siri kumvanga kweri Tottenham ubwo impamvu ndi kwivuga nuko mu minsi yabanje abafana baseno bari bayiteje City, ntago ari Tottenham ahubwo ni West Ham. Tottenham iri kunzamo. West Ham rero yaje kubona igitego cyiza, nakeka ko iki gitego kizaba n'icya sezo, igitego cyiza cyane rwose gisukuye, kuryo bimwe bajya bavuga ngo ibitego ngo barabyanga, iki gitego ntiwabona ahantu uhera ucyanga. West Ham ibonye igitego kimwe, Man City irakomeza irahaga hafi nko ku minota 60-70 gutyo, nibwo uwitwa Rodrigo uyu mukinnyi nyine ukinira Man City yaje kuba abona igitego cya 3, birangira ikipe ya Man City itwaye igikombe ku manota 91 irusha Arsenal amanota 2 gusa. Byumvikana ko Arsenal itigeze inakandagira muri 90, yagumanye 89. Biba bishyize akadomo nyine kuri shampiyona y'Abongereza. Shampiyona rero y'Abongereza isize hari amakipe 3 yisanze mu cyiciro cya kabiri cyangwa se championship. Iyo kipe zirangajwe imbere na Luton Town yamanutse kera, ndetse na Sheffield, ndetse na ikipe ya Burnley. Zikaba zizakina championship sezo shampiyona, kandi isize uwitwa Cole Palmer abaye umukinnyi mutoya wa sezo, ndetse Phil Foden akaba nawe abaye umukinnyi wo mwaka. Top scorer nta wundi ni Erling Brot Haaland ukinira ikipe ya Manchester City, mu gihe David Martin Raya umunyezamu wa Arsenal ariwe wabaye umunyezamu wa sezo. Ngaya ngo korero nyuma yuko tugana ku musozo, mbere ko tugana ku musozo reka mbabwira yuko ku itariki 6 z'ukwezi tugiye kujyamo kwa 6 aribwo amakipe yo mu Bwongereza azatora niba VAR iraza gukomeza gukoreshwa cyangwa se irahagarikwa. Ni nyuma yuko tugiye tubona ibintu byinshi, amakipe yarekarama ngo batwibye, ntibyagenze neza, basifuzi n'iki baba. So statement ro Premier League yamaze gusora statement ivuga ko amakipe ku itariki 6 z'uko kwezi agomba gutora niba iyi VAR iraza gukomeza gukoreshwa cyangwa se iraza gukurwaho. Gusa ikipe ya Wolverhampton Wanderers yo ntitinda, yamaze kwemeza ko yamaze gutora ko VAR bayikuraho, cyane ko yo ngo yagiye ihura n'ibizazane byinshi byatewe na VAR. Rero ikaba ariyo mpamvu yo yatoye mbere y'andi makipe igihe kitaranagera gutora niba VAR izakoreshwa cyangwa se izavanwaho guhera muri sezo itaha. Bizaba ku itariki 6 z'uko kwezi, tukamenya niba rero VAR izagoma gukoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se izakurwaho. Ngira ngo tugana ku musozo, nabashimira nshuti mwese mwakomeje kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, yaba Sport Hour ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye no kuri channel ya YouTube channel ya CI Empire.
tugomeze kubashimira, mukomeze kubana natwe, twishimiye ko rero n'ibindi biganiro biri imbere muzamuri kumwe natwe. Kanda subscribe ubundi tujye tubana kuri ibiganiro byacu uko bikurikirana kuri televiziyo ya CI Empire. Mwari kumwe nanjye F Poteni Kanyerezo FC, mugire ibihe byiza. Birahita ni nk'umuyaga, ubutunzi buragenda bukarangira ugasigara ntacyo ufite na gito ucungiraho. Abagiraga icyo bagukuraho usigara uri nk'umusega imbere yabo. Gusa nk'ufitiye inkuru nziza uyu munsi, nuko izina ryawe mu mitwe y'abarizi bose ritazigera risibangana mu gihe bafite icyo bagukuyeho kidasaza. Zen Business Group ikuzana impano waha umuntu ukunda ku munsi w'ubukwe, isabukuru y'amavuko n'ibindi birori. N'impano zidasaza ziri mu byiciro bitandukanye kandi ntaho watinya kwinyuza. Ngayo nguko rero, wivunika ushakisha impano witwaza cyangwa ikitura umubyeyi wawe, kandi Zen Business Group yabikemuye. Ku bindi bisobanuro hamagara 0719 13 82 717. Zen Business Group, iterambere ry'uyu munsi n'ejo hazaza heza kuri twese.